Kardom nilibini seven along Angkang samabirta thanbang sami bisumai disopi non birta thepi pen arjitha. Karditang Reverend Samuel Hanse Aphan Nihang Nirep Angkang ara Ningduk Ninglak pen Kachepadi Rinti non birtang ton pen arjitha. Karditang Reverend Samuel Hanse Karbi Anglong Presbyterian Church Sinod along Arta Kyong Nai Mati Abarim Nai Pastorlo. Reverend Samuel Hanse kidamtang Parokresir Kebra Likebaningkan Wosik ni Pain Korahi Niarni. Reverend Zorum Songate pen Sangpi Neigi Songate atum ahem tunalong se amahang nang thelo. Alang ni Parokresir Kebra Trokya baningkan agriculture asai kamalong Sorkara Woreng ang hoy Chepolong dunsi ningkan hinian claim lo. Bonta Sorkara Woreng ang hoy COC Arnama kamalong Kiru ke thaya kam ke claim je Aphan pangcheng pono. Karbi Anglong Joint Christians Committee Angkang along Parokresir Kebra Troksi Kebra pho aningkan evangelist asai claim pangcheng pono. Bangso api langsomepi Presbyterian Mondolia Saraphan Reverend Robert King Cropenajok Mondolia Sar Pathir pono. Bangso api Koilamati along Arnama kam claim je Aphan Pastor acting asai setame claim pono. Bangso api GTH degree chepa undunsi Pro Pastor claim pono. Pro Pastor patang derapi Parokresir Kebra Troksi Kebra Trokaningkana hol Karditang Reverend Samuel Hanse Aphan Pastor Anghoy Aphan Pathir pono. Ningkan kre po an Pastor Asayamo claim that penapi kedamtang surihini ra Cracia ningkana hut Pastor Anghoy pen retirement longlo. Karditang Reverend Samuel Hanse pirthe dote ka hut Karbi Anglong Mission Field Working Committee member Purunhini Field Committee along committee member Purunisi surihini ra Krehini ningkan Presbytery moderator surihini ra Kretropen Krener kapaningkan Synod Executive Committee along member Trust Committee along member lapen kedamtang Parokresir Kebra Troksi pen surihini ra isia ningkana hut Difu Pastorate along Pastorang hoy niponsi Difu Pastorate along Pastorang hoy Kachepaman chenga bangpu chepamansi Difu Pastorate apurthimo along Karditang Reverend Samuel Hanse amen Sarah Dakpen amen chitokpono. Kedamtang Paikuni ni Paikre Poarni, Karditang Reverend Samuel Hanse Aphan Moidam Kipia Jai Megahut Alangli Mithanga Boha, Difu Rong Socheng along KEMF Field Secretary, Reverend Lathapua Hinpen, Maichapahim Puponsi, Holy Soning Lang Pena Hok Karditang, Reverend Samuel Hanse Kayalamo, Chihek Pen Thanpon. Lasonsi, Difu Mondoli Kardoma Hemalong, KAPCS Moderator, Reverend Primingson Milik Pen, Kachepahim Pupon Amayalong, Difu Mondoli Lapen, Difu Pastorate Pen, Lunparjupon Lapen, Thirialong Difu Presbytery Moderator, Mondoli Asar, Dola Singh Terona Hinpen, Chepahim Puponsi, Karditang Reverend Samuel Hanse Aphan, Kitusi, Arna Mardom Pidunsi, Moidam Piponu. Karditang Samuel Hanse Kachejoi Penajok, Karbi Anglong Presbyterian Church, Sinod Angkang, Kiduan Presbytery Pastorate Lapen, Anparta Mizoram, Manipur, Meghalaya Pentanglo, Nihang Nirep Angkang, Kiong Dungara Ratum, Ningduk Chepipon Rinti. Karditang Reverend Samuel Hanse alang ni Kachewayahut Achor Aso Asu Pendanglo, Don Rap Jirpo Jirpi Aphan, Chiutikanglo. Lapen Reverend Samuel Hanse Asonson Abangpu, Bangso Apirte Pen Kache Ojui Abangki, Karbi Anglong Presbyterian Church, Sinod Lapen, Difu Presbytery Lapen, Difu Pastorate Aphan, Hedung, Akana Hok Dolu. News Text Report, B News 7 Lapen Birtang Ton Pen Langkonita.
fe kimi pastor tum saite tuli kala na ka ora he mi sila pen asona sona pa